Hallelujah. God is good. God is good. God is good. God is good. All time God is good. Run chorus, answer chorus, go to my mouth. Go to my mouth. Come so long. If sabal in Jesus, and so come can discourage. Itrakian worship. Itrakian position yourself. Magnify the Lord, where the reality of who your God will manifest himself in you and through you. Well, Iban lo kayan pon be ni duwan ay wiye iyo kiyang katrail kang kakela kang katrail magdin ngayon Sarawi is sensing in my spirit ko konan ngani magdin ngayon Sarawi magtrail so drakin kilang de kon de osa de yang ka de mong cheka kilang kauna de don kilabo buino lab cheyo apan so wudra trail ayoam magkamelele. Okay? And so makona ba that chapter kogodo. Ayang yasama Holy Spirit is moving. Pwede jesto ka katita megod masodra ng Sarawi ang child. Hong na niriyan kalok me ko saya evangelism. Tuwede trabieta tuwede kowe silly with limit. And so it's such a limit. I sense the freedom of God. Pwede no gidier ap makomo yung ngoy kidra position right o kidra kamelele trabang connect in what he already says. Okay? So even what I'm going to tell just scripture ya maybe let's choke up. Pugjagan we what the germasan and quote over and over. Back to tell you what the apang pronto ko proyenta mesuel ko saya gimunan so. Pweki makita ka melele tama buksaro masani nang kadete marin nang kadete kapo na natay mayet aban manifest himself manifest to abang kasaleda abang poida aban wiyawi nan Joel riya sa kwalu Joel so go ben god we ko kop anso tan lelodo 2000 years ago Kaya kansawat 2000 years ago and some Jesus Christ kachtoban sambawat ima kokopwa toke murin Jesus Christ kachtoban sambawat ti chorus me audon ngen Sarawi promised kokopwat boy dare rahel kare dai challenge and encouragement just roban men yang antro wrong just roban men yang antro wadag just roban men yang antro kilang abjaban yang experience me buk Saraw come alive Nana child more, good child preach, aramas morla, chai dog aramas mesumara mala. Pwegi, mega chen masani, to dog and Sarawi, nan morin aramas makamelele. Okay, and it shall come to pass afterward, tamendaki afterward, aki and so men fall short of the glory of God. Solar ngen Saraw ren aramas ngen Saraw aramas wi nanantin baba god ni wi abawana ba mayrong and mana pe okay asa memia code God is there but far away aramas haudod ki masabwek so trying ki sons and daughters kokonen panene okay I got my bongi doing lomugi masak so just ang kokon makamuyong ngayon kiyan sa what me ilamugi iwangi is masakan me yani imasakan masa me ebana sungok tongay mela kokonen is my father okay is my father ay baba ko samat mga tukotnan lang count Jesus min kutailen kon yang kon samo and sama warang ko kalakalok sa liyor ko do Jesus we kapakap nan madueno irajigit to ako di aman real teach us how to pray patagi ang git mo mang kapakap or kapakap ko saya samat magkatskatnan lang an sa ore yang alasan samat magkatskatnan lang do ito kamo yung oy niya koyerta tawad lagi ala samat just trip sabal so jago saya kapakap yume just to con he is our father too
Apan sa ot pwede at hype sa pal, chamoy dang Jesus Christ at amor. Tsaka soyan niya ta wawn ki, tsaka soyan niya ta pakapake, tsaka soyan niya ta konmeng. Ay baba, buksaraw masa ni. Makaon Jesus pola. Bukamu yung ay mapamboson la Jesus, chabang kamakilda, chabang wiyang wiyala. Syrian God. Nanso ni sa kriya. Kita wiyala Syrian God, Jesus wiya riya tamasani. Kita kakerian da samat. Karena one Jesus a alupon sampawad, isong kaparenta samau, iduan komuyo ngoya taban alupon sampawad, the memor pon sampawad, atra calling live ketan yang kaparenta samatau. Okay, kita yang alar samanki kauno, pueki Jesus Christ. Anyway, go back to the amigos. Kosaya, it shall come to pass that I will pour my spirit upon all flesh. Okay? So well ko siya darme. Anso ban lelo. Anso me atami popula aramas popula. So jangen sa rawi re na aramas. Kauno po ikisabol malimba kagampila tantra. Isma bang hiyang sa rawi po yung literal. Ap kay dang korusya. An kengen sa rawi. O ngen sa rawi bisu ko kausan re rai. Ngen sa rawi kantiya tapo rai empower rai. Okay? Murin Jesus Christ kachto met pai kamuyo ngoy magchaip sa pal ngen sa raw mi mireja. Chabang kapakap chabang nasa kuprong kod, chabang kosayang ko, chabang wadak sarawi kauno masan, chay solar paki kod nito. Mapando murin na chaip sa pal, pwede just chukiyang in time. Pwede just chukiyakila kauno atay kod atay song kamor. Chay song kamor wat di chabang mela, chabang puralare. Kaun and ran chorus. May me kaun Japonaso. Japonaso kia chakosondigan. Japonaso kia yawasak chabangola. Japonaso kia chapampain. Japonaso kia chaplanagan. Japonaso kia chamor. Puy me kaun. Okay? Haramas chodro solon chodro kokon got do. Got so to. No kidi. Kachin ye young child. Kachlon lala tamak type sapal. Eschabamwe sang child. Hebrew saksilu le mao kasi yak challenge punot eso Japan mo isang child. Okay? Japan mo isang child. Wasame ikos ko sa yame so well ko sa yapam. Pour spirit upon all flesh. Porque Jesus Christ cut to. Jesus Christ cut to. So ngayon Sarawi cut to po sambawa ta Mweredi na wiwiariyaw. Mweredi may bang saya to come upon them that believe. Tiyata. Tiata po no raila kamelele nam eleler paria kit sama ngayon Sarawi so chokokola okay kinda nan mo ngayon Sarawi men katamangkin ko nan mo ngayon Sarawi met nan mo ngayon Sarawi met machacho kamelele japan chuklang mo gidin ngayon Sarawi karatak chokonong kamelele nan mo ngayon Sarawi met como sa yak ngayon Sarawi bang kukola mapuk Sarawi kadete yung child Korean Thessalonica Riau Wino. Ako sa ya mewiya kolokol anti-Christo pan mocked. Isime ako sa ya ngayon Sarawi o church of Jesus Christ. And so ngayon Sarawi nda mewiya kolokol anti-Christo pan mocked anti-Christo pan porta. Gikarda anso ngayon Sarawi met. Anso ngayon Sarawi met maingo anso ngayon Sarawi met. Okay, so I will pour my spirit upon all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Prophesy, jaga kapagap download sang nan lang. Kita kosoya dama kot kosoya. Kita kosoya dama kot pilinjing idir ng pug Sarawi. Mengin Sarawi ale tatongi na natamong o kosoya. Prophesy what ko kosoya dama kot kosoya. Okay? Aramasin samba ko sa planin Satan. Sodra sabul mangko aramasaman ka tang pasango ko saya. Wat kikita likit Malayala tadakin ngayon Saraw po sambawat. Magkaradag tanan ngayon Sarawi. Pagjangga kumat kita melel. Pwede magtreso to preach the gospel. Yamu manaramasaban nasa. Magtreso ko sa yawe ni Sansalo melel. Tame melel. Yamu manaramasaban nasa. Chepelan so mau ki dia child
so trans out in Ngehn Sarawi. Jabelan so mau ki dia tell we papa coach ki so mana mana Ngehn Sarawi. Pogijal sasa depon sasa Ngehn Sarawi. Okay? Ap anso magachay no sadar magachay kolula willia cup lukayan Jesus and count that child moro to drop ka waiten ngan Ngehn Sarawi koros jabeluser. Jagak so long. Jagak so long and kitsama so long. Absorta. Alas sawasan Ngehn Sarawi. Karada chay waste time nan kingdom of darkness. Ichacha kel Ngehn Sarawi. Ichacha mayaw Ngehn Sarawi. Ichacha kak papa court. Magataw daw din Ngehn Sarawi. Okay? We alilir we kabayo nan wiga to go so yang Ngehn Sarawi. We get child chorus and talk, Ngehn Sarawi build up a child relationship on Ngehn Sarawi. Ngehn Sarawi ko dong kasalita court. Just chuka kasalita court but just also. Okay? Hallelujah. Your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams. Okay, old man, and some books are also a man or a woman. God created man and woman. Okay? Man, I mean, aramas, man, animal, tree, true God, trakai, said, peel, nana, aramas, so man, the aramas, then the man, I was going to say a man, ololi. Okay, I was going to say, Raban dreams, and kagapapad go dream, daydreaming. Okay, a cancer now mau. Jangan wat book Sarawi, kajang more tram meditate. Meditate to a lesson bongi taka watako. Go koskoso lang kauno. Paban download a bankiwi kamarain. Nan line in sapol mo masan kan. Main line on a mo rai more nan mayet. You make out that tell us some go to mela. Jamemela but just chugging konagongi. Upon some chaban. Outdoor king and a Kachakapakap king and Sarauta, cow donkey, Ngehn, Macau with Kita Chainin and Conan, Chaban Ron Sangot, Chaban and Courage, Chaban defy, Chaban Kakela Kamen and Patel Khan. Okay, and say like and more wet. So what's going to say about dreams? Kaunaban got Kito Kamarain Khan, Kaunaban got Kito Kawait Khan. Pujang Kawait being a child devil, Kawait T and T Pulopul Khan. Nan mweyet, nan saulang, me pulopul, me ma, bantadok pana. Kauno bantadong partiat, en me pulopul. Kai dek tara partiat. Ab me pulopul, re openang, mokidin Ngehn Sarawi. Matangasang me ma. Me ma pwede jago da religion. Kabaninda. Bulbawan, ko kapakap kiyapan maula. Ay, so boy. Sekiang bakio kapakap kamawi alaramas. Right there, chamatamawa religion. Right there, chamatamawa experience. I'm a pulopul. Buegi rapulopul nan poson. Buegi sotaral pass experience in religion. Ravandaja. Nenen, okay. Pulba kapakap maula. Okay. Ikilangasang ren na isarika, And so me, ito tong kiyay, we. Imur malar nan morin so lang. Ano isinsarika me apotra ipsapal experience Ngehn Sarawi, raga kapakap Ngehn Sarawi manifest. Angoy, melan kapakap, o kapakap, chung ni da, religion mindset, manana, market, ni maran Jesus. Okay? Religion mindset do it chakin kago ya jabil kago to. As chodan. Karita kauno kan yang kecil kamakelin mahal ya janana oraman mas. Me bidiyo kupura. Okay? I'm a pulupul kan. They will run fast. They are running fast. Karita yeramen klandian seri. Yeramen klandian seri ko nda aus. O kisinrael kan, ichukulang li, kisinrael kan, fulfilling the scripture. And just chuka clown the young seri.
nan mokdin ngin Sarawi an so yo magdra kilang seriang changatang kita token god kompan mangi mengin Sarawi puegi so yaya murin mepuka murin aramasawi wiyawana koya kengoto ren god aban through Jesus Christ aban outpour his spirit pon sambawat magarata majestu ipsapal Jaban miminang kadeta marang uyuya chakak. Jesu bayang kon. Kansa na mawan ngin Sarawi. Ngin Sarawi ngin kamoid. Ngin Sarawi ngin kido kamarain. Ngin Sarawi ngin kido angi. Ngin Sarawi ngin kido ayma. Ngin Sarawi ngin kido limpak. Paganggak kilang meman makailong genuk pagawye. Pata-patagan ko korurong ko paka-paka. Sojong ngir mga wasa. Pagkita ngin Sarawi. And so magitra turking in Sarawi, so drakatiowen Satan bangodo bat wasahis. Abang Chris popula. Ima komuyo ngoy, we cannot follow Jesus. We cannot be his disciples without being filled with the power of Holy Spirit. Okay, so drakak idi dawen god kia drakoyak. Your whole man shall dream dreams. Your young man shall see visions. Okay? Rabang kilang. Rabang kilang. Ako sa yayer, your young man will see visions. And so ngoyo Josh, the bill pastor, Senggak kabagap na ngoyo pastor chukulang megot iklang ageng klang saban nagchakapakapan dangit ta. Again, I just is the youngest boy of my son. He's only 18. Ngasarita. No ibaba itingongan aleta Christ. Abo experience Holy Spirit. Okay? Tsaka kaledar Christ sambar. Abo kita sodro experience, sodro encounter. Sodro nga Sarawi yata bocha. Karita sodro acha, we're in the Spirit. Okay? So damin dindaki wasa. Pwegi iklang. Iwata kata ng Sarawi iklang ki bid nanay panay the ministry. Serikan mga Sarawi. Kasayang rail. Serikan mga Sarawi, kiyang rail vision. Karada just chukak lang diyan seriman. Pues soja senior in Holy Spirit, soja junior, soja primary. Holy Spirit is Holy Spirit. Ebanta dong me mago dilel seri. Oh, jaikan magin mata-matawa me. Magay jama ban. Baba God. At mata-matawa kan expire. Anson mo kadin ngayon Sarawi. Chukos ko saya challenge. Lau mawi magay kan. Pumachay bil lau mawi ismelilit kichel nan wasang kauta kapa ko chukap ta dong kang kichel. Adami ko saya chan po na sa ngayon Sarawi. Jana sa mga ngayon Sarawi ngayon God ego doon sa wasay kichel. Okay? Ego doon sa wasay kichel. So kichel me makan chay ban. Oh raman me pit kodro ko parang God. Pichel ang kakaway the way. Serikan o. So jam moment. Memakan uyu yang mepulupul ram marketing ngayon Sarawi. Pero open. Resojo wa nganan religion bang sang seli kapanda aray babakot. Refree resalada renda. Is this for real? Ngayon Sarawi dog yang ngayon Sarawi pwede da mong yung open. Kecil cai ko to mo cai pepe kasal seli pakai te kai wiya pa men kai ten mo na Sarawi men so kecil wiya kilikilang kecil kareta kecil pante nale peptaisin ngayon Sarawi cacun no tupak cau wiya ceng seli ni dame jalan so makjau dacek kila na teman-teman tahu imu menai kertama imu menai ya sama up imen experience code tiada boy toke ya kalau kaya iya Patagiya ngayon Sarawi chukak nanela udana ken attracted aken chongo was a man fighted sang nan mong yung and also my maid servant and my man servants and maiden servants was ako so yak lang okay so lang kung kokonin lututor ipahan lutu man
Apan so magaletar Jesus Christ na nam naur kasola wiya lutu pen Jesus masan isola kargunok lutu ikanok kargunok friend. But friend we kini ay we kinok tra relationship cha limbak pa na. Limbak pa sana tra friend kaitek. So, and the men servants, ola kan melitu, liya kan melitu, ngenei pan bil kodi porail. I will pour my spirit in those days. Irala kan me pil chachoni kon me lutu. Ngai la tu man so warmong God. Up! No gitira van pour spirit upon us. So magabil ko kon me ko lutu kasay kiyang kon me. Oh, I'm a daughter of Jesus. Oh, I'm a son of God. Magasay kiyang nang level and poson is score and God. Ko ye ko kon me ko lutu. Kaya chuk mong God ka na Ngehn Sarawi. No gidi ban Kido Ngehn Sarawi po trial chorus. Okay? And I will show wonders in heaven and on earth. Wonder which sang kopuriya mo ikan me chachukung kilang. Karena acam yung kas-kasik sang kopuriya mo ikan. Chukung kilang. Okay? Abang wiyawi. Blood and fire and pillars of smoke, the sons. Okay. Next scripture may man what kong child. Peter. Asa mga Sarawi tiyata po rin ng pugang wiwiya. Iray ko me. So tsaka me lele iray ko to te son po dialogo ko to re. Ako'y kapitukiya ako'y puriya mo iki. Tama ray wiwiya po. Ngehn Sarawi tiyata po rin wiya. Loko kaya toror. Peter a code ko sayan so well. Okay, Peter. Ora kan Jesus Christ. A code ko saya. Tama so well ko saya. We are yaw isa kisu. In the last days, okay, ko saya tran so well ko saya. God will pour out His Spirit upon. God says, I will pour out my Spirit upon all people. Ibang kamoreting na ipo narmas korusia. Your sons and daughters will prophesy. Kasi sansan, nom puchang kan, nom serapen kan. Karena Yeremes kan way serapen kan. Yeremes kan way git liya laut kan. Yeremes kan way liya kan ende yang pagita kot masani. Nganay bang koi pong koros. Amen? Magchats liya ko toror. Sikisikan isime ban kot konon ta tongkik trawang atar kot. Ketranda liya kan. Apiti yo mondi. All me banuda. Ketrawang atar kot. Tama ko saya ki all flesh. Peter apurong Joel ko saya all flesh what kuutuk. Ololi rawaras utuk. Ang kamareding ngene po. Ma Peter ko saya I will pour my spirit upon your sons and daughters and they will prophesy. Okay? Karena ang ya ministry ko na patay kin encourage serikan. Pagita imimi nan prophecies. Yasa me mweyet abantatok me pulubul pantatok puchak serapen. And so you me tatron bang saya ngai leader man. And so me bang kilang kauno with the donkey simple jangis in serapen kis imem push rail pokotan do more. Instrument shut down. I puko encourage. Kaya kay puko itangiti. Kaya puko ritungiti. Pungoy me kating me leader. Kaiden! Ay buko. Pukata. Ay buko kiyang nandoe. Kiyang opportunity. Buko ti menggoten fulfill dame in ogidiar. Menggoten sansal gila dame in ogidiar. Okay? Amasani I will pour my spirit upon all people. Your sons and your daughters will prophesy. Your young men will see visions. And older men will dream. In those days I will pour my spirit even on my servants, men and women alike. Oh, alike what kisangotroyo. Ololi sangotroyo ibang kamorewe ngene borail. Langa wiyat triakyo. Wiyat triaka na ramas. Limomot. All me ban sansal. Nan mwen Ngehn Sarawiya kichal rongorong. Malisapeng pekerin kot. Aban sansal kita takin God. Okay? Karadak child
Der mo idang a trail tiyak. Eni tangdi. Ngoy stupid men. Siya yung all. Te stupid men. Sansal kita talking God. Kauno mangi ay heart desire. It's a rescue mission. If I don't speak, how will my people know? Okay? Kay dek siya yo de men sansal kiyo. Patabatang kemasa ng God. Ang ay mong yung kauno mangi. May patak po imen ngoyo ay paninayan morla. Men ngoyo men bumbi koras makakrong and morla. Kay dek pweging ibananana siyay de anana kasaliya so je bakeo. Ikarabanayo ya patabatak. It's a rescue mission. Rasong po teo me changatranguinan mataw. Aramas koros wiye pampap. Rabang kirlar sodra al and morla. Ayit komi o ngoy momot bombodro. Okay, iyay matamatawang mission. Kartan so koros may mission to kosa yamasa ng God. Ikosa ko soya ala na Thailand morla. Okay, kadak so cho bakeo God mangi mensan sal kitolul. Sapol matato. Ola kan kakuya. Metotro kakuya. Adayang guya. Aki kokon. Mengoyo na yaramaspan mela. Mela na ramas tipan. Toror sang wen code. Magtay sa trupatangarong amaurin Jesus. I will pour my spirit upon my servants, men and women alike. They will prophesy. Okay? Bang kamareting ane. Bon holo li. Songa toyo. O rapan katede. Rapan kokob. Rapan kosoya. Masanen God. Hallelujah. Amen kabakap. Amen kabakap. O chay kabakap. Kabakap. Tacho kabakap ki outpouring of Holy Spirit. Outpour your spirit upon flesh as you promise in our generation, in our lives, in our fellowship, in our families, in our cities, in our nations, oh God, all across the globe, outpouring of your spirit. Nidunat wada ko God, to well prophesy, Peter Kodo Ipil, clarify, Macedonia experience, nana mayo, minds you what say experience there, we are nanat mayet, absanane loud sang, oh God. My God, me aramasakan koras me sutra melele kami, aramaskan koras me memorin deep, punsa sa sapul mo kalangan, outpour word palm touch their life and cripple and paralyze every wickedful force of enemy over their lives, oh God. Maraban, be filled and set free and glorify the name of Jesus Christ. Kalangan kiyang komunait siri kan, mepulabul kan, putrang kan, serapen kan, connect in the spirit, connect to your promise and connect to what you already says and you are doing in these days, oh God. Kalangan kiyang komu spirit of evangelism, break it out in our hearts, oh Lord. Minds you are God, the wave of your spirit will carry us from Pohnpei and throughout the world, oh God, all into Micronesian islands and even coming out in the States. Wasa Korusia, oh Lord God, all across the globe from the north, south, east, west, oh Lord. Mangs yowa kot kaun labalap kalangan kiyang kami, outpouring of God, of your spirit in this 2024. We decree or declare. Nituanam katino kiti as the enemy comes in flood. You're going to lift up your standard in the lives of your people. Kalangan kiyang kami sabal mamuyino. Kalangan kiyang kami songgaras makamgachin wiyatar wiya o mebilban wiya o loud sang magogodomot. Sa kaprayang kami at kabeng kasaba kalangan ng kami count Jesus. Mawiyat count at sangkomor kukolatra. Amen.